Thokozani Makhosi Mpanza. Njalo ngoLesithathu ngiyatholakala on Select Africa TV. If you guys do have any questions regarding izinto zedlozi or izinto zesithunywa, you guys can leave imibuzo yenu. Ngizobe sengiyabuyela kunina ngamunye ngizame ngayo yonke indlela ukuthi ngiphendule imibuzo yenu to the best of my knowledge. You guys can also hit me up on WhatsApp 0813492832, and that number is also available on calls. Ngiyabonga. Bona sikumukele kwiSelect Africa TV. Sawubona. Select Africa TV. Makhosi Mpanza lona. I hope you guys are doing good. Namhlanje bengicela sikhulume ngabantu abathwasile umsebenzi wasiwangaba khona. Yazi baningi abantu engibaziyo abathwasile engeke ngibabona abathwasile kodwa akukaze kuze ngene nomuntu oyedwa esigodleni kwagcina ukufika izangoma ekhaya kubo ngenkathi ekhishwa kuphela. Now abantu abaningi baye bethi ugobela wangivala, like le topic lena angazi uma ngizothi ikujulile, angazi uma ngibeka kahle mina mengabe ngithi ikujulile, but abantu abaningi nje siqale la eqaleni uba uthe hamba uyothwasa. Abantu abaningi umuntu uyayethi aphuphe amabhayi, aphuphe nje mhlambe ibhayi noma ibhayi lamahawu, athi nje nje bangiphupha ibhayi kumele ngiyothwasa. Kanti no, ungaphupha ijazi utshengisa ijazi kodwa akusho ukuthi hamba uthwasa. Lokho izembatho nje kumele ube nazo as a person mhlambe zizokunqobela izimpi zakho, akusho ukuthi hamba uthwasa. Ungaphupha ngisho amajazi engazaba u10 mengabe idlozi lakho lingakakutshela ukuthi sibani hamba uthwasa, umuntu ozokuthwasisa usendaweni yokuthi nokuthi uzokubekela ukhambo kanje nokanje nakanje likulandise konke idlozi lakho kusuke kungameli uyothwasa. Abantu abaningi bashawa ile nto leyo, umuntu ahamba uyothwasa idlozi lakho alikaze limtshela ukuthi ihamba uthwasa. Kungenzeka ukuthi idlozi lakho nje bade likutshengisa amabhayi, njengoba ade likutshengisa amajazi belisakufaka esihombeni ukuthi ngelinye lamalanga ngeminye iminyaka ezayo uyogcina uhambile uyothwasa, but not now. Wena usugijimile walihambela phambili idlozi lakho, wahamba awuthenga ubuhlalo, awuthenga amabhayi, wawuthungisa amajazi lawa, awazi nokuthi lamajazi ameleni, awazi nokuthi lamabhayi lawa ameleni akabani, awazi nokuthi lobuhlalo bobufakile bumele nobaba, awazi nezidalwa ezingibethe ukuthi uba uphethe umsebenzi wakho ubani oza nokukhanya ubani. Yabona nje awuya idlozi lakho kahle kahle belisakufaka esithombeni wasolihambela phambili. Wena ke nkathi ulihambela phambili kuhamba uyothwasa, ucathi yini ezokwenzakala mengabe idlozi lakho lingakakuvumeli vele nawe, mengabe lingakakutshela ukuthi hamba uthwasa, ngoba phela mengabe kuthwasa mina kusuke kungathwasi mina, kusuke kuthwasiswa idlozi lami kuyilona eliphethe umsebenzi. Mengabe ngizohamba phambili mina ngizenza usiyazi lona libe lingakasho ukuthi angihambe ngiyothwasa, yini ezokwenzeka? Yini kahle kahle usuke uyihlosileke wena umuntu uqoqa imithwalo yakho hamba uyothwasa ngenxa yokuthi mhlambe wena uzwe ngesango noma ubona amabhayi wasiwahamba uyothwasa, yini obucathi izoyenzeka lapho? Ebese nithi ugobela wami wadlalanga mangithwebula, akakuthwebulanga ugobela wakho, uwena wenza into ongayitshelwanga wase uzivalela izinto zakho. Kwase kubheda kakhulu kunasekuqaleni ngoba phela wena uhambela idlozi lakho waya phambili lingakakutsheli lutho, uzilandela ukuhlupheka nje kuphela. Abanye ke badlala, ngingasho ukuthi omunye uyahamba yohlola atshelwe ukuthi unemoya. Yes, ngakutshela mina ukuthi unemoya, kodwa ukuthi unemoya akusho ukuthi kumele ugcine uthwasile. Kungenzeka ukuthi mhlambe kumele ugcine izinto zakho ngokumkhuleko, kungenzeka ukuthi idlozi lakho mengabe lifisa ukudlulisa umyalezo lizokhuluma through you, hayi ukuthi kumele uhambe uyothwasa ngoba nakho utshela ukuthi yabona unemoya, akusho ukuthi ihamba uthwasa lokho. Omunye ke ahamba yohlola mengabe efika endumbeni ngamakhosi, umakhosi amtshela ukuthi kumele uyothwasa. Ungathwasa idlozi lakho lingakakutshela ukuthi hamba uthwasa, kanti ubani ozobethwasa? Kuthwasa mina yini noma kuthwasa idlozi lami? Mina idlozi lami indlela elangivovanga mina ngingafuni nokizwe ukuthwasa, ngangincamela nokufa, but ngoba ngangisengibona ukuthi selikulungele lami idlozi ngagcina sengihamba ngoba nginqena ukushiya izingane zami ngemumva. Idlozi lona elikhiphela amazwi ukuthi ngifuna ukuyothwasa, ngisho sesitshelo futhi idlozi ukuthi lifuna ukuthi uhambe uyothwasa, lilinde likutshela ukuthi ubani ozokuthwasisa, usibani uzomthola endaweni yokuthi nokuthi ngoba idlozi liyayazi impande liyifunayo. Because libona esingakuboni, so ilona elaziyo ukuthi lo makhosi lona sisebenza ngendlela efanayo. Iziningi izangoma ngiyaphika yabona sekuthiwa
sisebenza ngeindlela sekuthiwa sisebenza ngeindlela ezifanayo ngabe mhlawumbe isangoma sisodwa noma zimbili manje indlela esisebenza ngazo asifani okusho ukuthi nemoya ekuthina ayifana ayisoze iyafana futhi ingakho kumele uye la uthunywa khona idlozi lakho ukuze nemoya izokwazi ukuthi ithobelane ngendlela nogobela wakho mengabe kuzongena uthwasa uyatshela ukuthi kunothwasa uzofika bemchazela ugobela wakho uthi usufika nawe usulethwa idlozi lapho abanye liyaphakama idlozi limthathe liyombeka omunye uyatshela ukuthi hamba uthwasa ugobela wakho usendaweni ukuthi uthe fika nalowo muntu ugobela vele useyazi ngawe omunye ufika endaweni uvela uqule uhayize ebese liyaphakama idlozi likhulumele lona so bengingathanda kakhulu mina ukuthi abantu beyihloniphe kakhulu indaba yedlozi ngoba asinakho ukuzenzela siphethwe nathi awukwazi ukuthi ngivele ngithi hayi cha ngiyahamba ke njengamanje and there's a lot of things that come with ukuthwasa izinto ezibhlungu I'm not going to lie kubhlungu because you're away from your family for isikhathi eside for the longest time you don't get to see your family like impilo yangaphandle uyayivalela abanye bayathwasa banazi ikhwama zokuthwasa banazi ikhwama zokwelapha kepha bahluleka angazi noma ngizothi bahluleka ukuyiphatha yena bese umsebenzi wabo ugcina usuyavaleka ebese ayahamba thukugobela omunye umuntu athwasa izinto zakhe zenzeke ngendlela yonke into ibe clean kodwa kube khona izinto azenzayo eziphambana nemiyalelo yedlozi lakhe ebese uyavaleka umsebenzi kanjalo agcinise umphupho umuntu asinakho ukuzenzela yabona nje mongabe kuukuthi awukakulungeli nawe you're not emotionally ready ngisho bekuthiwa likutshela idlozi lakho ukuthi hamba uthwasa mongabe uzibona ukuthi uyenzela nje rather don't ngoba usuke usuzilethela inkinga eziningi kahle kahle usuke usuyidonsela amanzi ngomsele it's very deep shame I'm not going to lie and kuyahlukumeza kufuna ukuthi uyazi into ekususe ekhaya kini yayokubeka enyangeni ngoba kuyafukuzwa entwasweni mina ugobela wami wayehleze esho ukuthi ngisho ngabe kuthiwa uklina kathathu ngelanga ngisho bekuthiwa uklina ka5 awenzeli mina wenzela idlozi lakho kusasa mangabe usukhishwa mangabe uhlula ukusebenza usentwasweni mangabe usuphothulile nedlozi lakho kuzohlala lithi deke ngeke sihlala lithi deke alikulethela umsebenzi ngenxa ukuthi wena wavila lapha lazi ukuthi idlozi lakho sina siyahlala nje asenzi lutho so wena owenza idlozi lakho libe yilento ofuna ukuthi libe yona mangabe uzolala entwasweni mangabe uzovila lapha nezinto zakho zizoba njalo nje once again ngiyatholakala on Facebook Cindy with the CINDY omuhle yeni. My number is 0813492832. Ngiyatholakala on WhatsApp and calls kuleyo number leyo. Uthi Select Africa TV and we are subscribed bafowethu uhlezi usibuka njengoba ngiphathele insizwa nje. Ngiyangithanda kakhulu babukele emakhaya ngiqhubeke njalo nje ngibuka ama video ami.